Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin kagayem. Sakbay na, kablaawan tayo man da Clarita Martin ken Brandon Taltala ken kada kayo amin a listeners ken supporters daytoy drama tayo nga unay daytan kaka ken daytoy YouTube channel tayo a Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Anyat dumdumugam, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Saos kam amak. Kukuunday ti ang tao. Hala, Anya nga tati dumdumugan na. nagdaksal. Ay. Anyat dumdumugam di tapitong. Hala, Ibagbagam pa yan nagdakkel. nakatindog pa. Hala, Anya? hala. Atidog kendakkel. Basto sa laklakayan. Ay, sana kinabastos na itaw. Kam amak. Anya ayaday ta amak adakkel ken atidog adumdumugam. Pasit ti bagam. Mura, pakita. Dati man na Kas lalupot ti kadakkel ti bagina. Nakatindog nga ulay. Ha? Kita dito'y TikTok. Unay daytan pitong. TikTok apara ubeng isut buybuyaam. Ano gamit ti makaparayaw ang mabuya ditaw? Iso pag-aayat ko abuy-buyaan bakal. Anya? Unay daytan pitong. Nanan, income agburas iti Star Apple kanitatang. Nalawan. Pitong. Apay day ta islingbag nga itugot mo amapan agburas iti Star Apple? Iso tinangikak iti cellphone ka. Mapan ka agburas ag cellphone ka pa'y. Kaay, ayaw ka rin abuy-buyaan ti TikTok. Kasano kang agburas ngay? No day ta amot cellphone ti sa para. Kabayatan ti panagburas ni Carlaw. Buyaak mo ti TikTok. Para awatak lang mo iti baskait. Akargaan ni Carlo iti maburas na. Kan maysa, amangan no mapukaw dito balay. Bagtet. Nasipsip tiki di dito'y balay No agsipaw kanto, kada agawat kay ti maburas nga Star Apple. Amangan nusan mo ang mapuutan ang marigrig ta cellphone mo. Iso nga raw nga itugot ko na ito islingbag kaw apangikak. Tapno saan amarigrag. Awala di ka pakasiksikuran. Bakit? Nagsilpon ka mamay. Tapno sana siya makikita. Anya? Uray daytan bakit? Ano ti maburas dito abanda?
Nay, apay tatang. Anyat katawaan niyaw. Ampang mo't bakitan. Ha? Agsala-sala kit din iti budots. Just kay bakitan. Nay, ay awatan nyo kit din iti basket nga ipaalus-us ko dito talay. Nay, matnagan kita dumakarga na. Tagan, mayan. Dagdan iti ulaw. Kukumaya. Nagbangking na ti basket. Isa nargrag ti naduma. Nakadumog kay tumot kami. Isa sanyo nasiputan. Dahil tamot TikTok ti sipsiputan nyo kami. Ha? Oray daytan. Allah ni tatang, saan ati dalan na tikit-kitain na? Jay mo't cellphone ti dumdumugan na, kabayatan ti pannagnana. Apay aya. Ako limag ka man di talikunak. Kitain nyo ti pagpagnaan nyo tatang. Tada tayo dito'y tambak. Kitain nyo man. Natnag kayo ngagpaiso. Anya natnag ba't asasawam? Allah ni tatang. Natnag lang arudo ni baga na pay lasaan anatnag. No da nakita ka bulilit dita. Iso ti denied ka. Anya? Taltalon? Adda bulilit? Dapat dita kalugnakan. Ayan na ngay nga rod. Narigat na kumaganata naggalismay. Anya? Na, apay akas tatilang ang pitong. Abak mo pa'y genuang ang naglugnak. Nagdive na nang. Anya? Naglawat-awaig apagdigusam. Ijay pa'y kalugnakan. Ay, ada kami nakita kasida. Isot pinadas ko at tiliwan. Nakabulos kit benta, nagalis namin. Nangalaamot iti sida di tataltalon ana magmaga. Natinag ka siguro iti tambakan niya. Gaputi kasi cellphone mo. Correct? Ha? O naidaytan, pitong. Apay, saan amak tangan day tatul-tul ken matam, iti kadudumog mo, pitong. Yan, dugyot ang babae. Ah, Dugyot. Alek, apa yata kasaka? ako na adugyotak. Pinapis na mo ka. Sika tidugyot, taglugnak kapay. Ala, TikTok tikit kitaan. Sana sika? Ah, Unay mo't daytan. Tatang, pakyawat nyo man ay taragadi nga dati sirok tito gawyaw. Wang! Darsin nyo tanay agdardarasak. Wang! Ayan. Sa blocking. Nakadumo kay tumag kami na magmag na. Di na dungpar yung tipostay. Ay na, talaga asal ay pasalsalin tumot na iti apostay. na sika ti dimong pardita, sika pa'y tagungat. Numaka sa ula day tapos te, ibaga na abagtit ka, ibaga na asika ti pasalsale, sabay itupak na tabagbaginakin ka, langgong. Ha? Pitong lakay, palagdaang mamag day tadatar ti kusina. Manangdan ka, jak masangaw. Na, unay mo day tan pitong. No sa anak lama kumikom, siya kom, ti mga rabid.
Hekit una umon apalagdaan, tayo di mo tinado maapakakumikumam. Anya, unay daytan nga ugalim pitaw. Siyaki din abakbagetan ti pagkarpintirwam. Ninton manong Carlo ti mga ramid iti dayta at trabaho nanang. Anya, mabambanugmot ni manong mo iti trabaho na nga agmalmalam. Idin to taday ta amam ket TikTok la ti dumdumugan na. Naku na. Unay daytan, tatang? Nagdakkel mo na ti babae. Sas, nagdakkel ti bagina kasla ko ribot. Mahala na pala tagsala. Ay na, pero may akin na eh. Mabalin ti ag kulimbiti na ni ti bilbil na. Permit tabara pigpigar ga. Yan. Tatang! Dumdumugan nyo man ang data cellphone nyo. Agkidam kayo mo't Anya aya data buy-buyain nyo. Taman na eh. Nga, nagdakkel mo tan ti bagi dayta a babae. May sala at takyag na ti kadakkel dayta bagim a may dilig tatang. May salop po ko ramot Sus, dayta kadakkel ti bagay. Mablo ti mapandagan na tatang. Anya mablong ibang bagamay. Mapisit ti mapanragan na. Ha? Nay, apaya tumanaray ka ngagtrabaho sanya. Tapno daras malpas ti trabaho nanang. Asino aya ti kamkamakamam. Jay TikTok nanang. Anya. Siyempre, lepasak pa'y ti trabaho, sakbay ti TikTok. Anya? Diyak kaya't atuladan ni tatang, awan ti mararamidan nan, iti kasi cellphone na. Naadik nga rudan, ita, tuladan mat. Diyak nga rud kaya't atuladan. Isu ngay liplipas ko amin at trabaho, sakbay nga TikTokak. Anya? Tinulad mo malaangan ano kasta? O nay daytan? Isan niya ngay nanang. Madama ti TikTok na iti silid na. Anya, naaringanan ka ni tatang. Kapilitan na. No kasta, dumdumugan na mutan ti cellphone na. Saan mat? Ediso na ti cellphone na itilamisaan. Kalpasan na, patukarin na. Kalpasan na, agsala-sala mutan akas labagtek. Anya? Sa bagay, nasaysaya at daytan, ngam tayo dumdumugan ng agmalmalang. Kano kas ta tiaramidan na, makaalay ti sakit, ti mata, kan tel-tel, kas ka ni tatang. Sa bagay, exercise mo't kidi ano kas ta? Wun saan kasi ti amam, dumdumugan na nga agmalmalam dayta a cellphone na. Katawaan ken dil-dilawan na, dagiti buy-buyaan na. Agam kay kayat na mo ta buy-buyaan. Unay dayta. Tatang, nalpasan ti trabaho. Iso nga ag-TikTok tan. Anya? Salaan ta dayto ya TikTok music. Kalpasan na, i-upload ko tapno mabuya dagiti gagayim ko iti Facebook. Anya? Salaan tan dayto ya TikTok tatang. Man-mano tila kay nga agsalsalay ti TikTok. Di nakman pagbalin na bagtay. Nakapur ka na tila kay TikTok. Adu tatang, babakot kadalalakay. O di da pa udi iti TikTok. Lagi ti bagtit Iso dagiti dildilawin nyo ababakot aluy-luy ngag TikTok tatang. Nubuy-buyain nyo latan ngagmalmala, madadaal ti matayo.
Nasaysaya at ano, salain nyo mismo. Tapno ma-exercise kayo pa'y. Isungumay kayo kitin tag-tiktok tayong tatang. Ha? Ay. Unay dahito yan na baka. Ay, nagturad mo ti rosok ng agbado iti kastaw. Iparparang namutan ti amin na kinarakaran na sa agsala-sala iti kitaw. Up. Ito manan. Ay, just kay. Kanya dahi ta isum-isum, ma'am, di ta adumdumugan. Orla gun ni kudil na ti. Ay. Ay niya ti dumdumugam di ta nga isuman ko na. Hey, dahiti man nagtik-tiktok abak-bakitan. TikTok manan. Ayawan nar-aramida mo. Sa anak ba't nagtik-tiktok? Agbuy-buya aklaan ba't ka nagiti-tiktokers? Ibusin na ti panawin mo dahi ta. Agtrabaho ka ki day. Ay, unay mo dahi ta. Ay na. Nagsiksimutan na ito babae nagsala-sala. Ay na. Nagsaya at nabuy-buyaan. Nagmayat ti bagina. Nagpintas. Cellphone manan, tadumdumugam, pito. Disturbo ka man iti pananglinglingay ko ti bagbagay. Panawan ka man langan dito. Nananatalyawam dahi ta pagpagnaam nga agturong di ta kusina. Ay na. Talyawam. Saan na kumengkas kaso unay dahi tan at tao. Anyangay. Di na iyabot ka. Ayan nang cellphone ka. Ay unay dahi tan. Cellphone pa'y lati biro ka. Tumakder ka kit din. Daytan, tay ibagbagakken ka. Naipit sa ka. Anay, nablo aksan. Ay, anay. Naadik ka ngaminan dita at TikTok abuy-buyaan. Alay, dumugam lata, dayta cellphone mo. Enton maminsan, ditantun agdan, ti pakatinagam. Ditantumuten amagsat, ti panag-cellphone mo. Ngamen, magsatumutan ti angis mo. Unay dayta, pitong. Maya, tisag paminsan lang nga panagbuya ti cellphone. Ngam, pilyan tayo daytay nasaya at abuyaan sana dagitay makasulisog tatapitong. Ditay ipalubos, maadik tayo iti awan serserbi na buyaan. Agtrabaho tayo kidi no kabalan pa lang kibagi. Ditan tinagibusan ti pakasaritan tayo anapauluan. Anyat dumdumogam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsaruno pa pakasaritan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.